नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स जजलपा नेपाल च्यानल नेवया ज्याझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सकमे भाज मेज पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा मिति 2079 श्रावण 27 गते शुक्रबार तदनुसार नेपाल सम्मत 1142 गुलाथो पारो छिनेवातेस देदस श्रावण शुक्ल प्रतिपदा निसे भाद्र शुक्ल प्रतिपदा अथेथैगु गुलाथो पारो निसे यलाथो पारो लक्ष्यङ्क गुलाय छोले अनेक दान धर्मयना पुण्य सञ्चय याई थथे अनेक दान धर्म मध्ये न थिथि भालेवना अनु विराजमान पापा दयत छ्यागुहे बाहा पूजा ख थोछगु दान्य परम्परा हे ख थथे बाहा पूजा भनेको छले श्रद्धालु पिन्छ थपिनी इच्छा दोगु पञ्चधान्य वस्तु छ्यागु याई नेवा मसिका ज्याजो सजिमस नेवा बौद्ध मार्गितेगु छबु बिस्क कथाया संस्कृति नेबेगु जुई
Pvt.Ltd ci hane ba mo gurju napa khala bala ya te nagudu gospel ci napa do jajalepa ci ta Jhigu jaje लस्कुस दो सुबारो बाबु चाहिँ यहाँ के उतलन चाहिँ गब्ले निसे भया जम्लो ख थब्ले नचे ढगाला मरो होला तर चाहिँ थोची मान बुद्ध धर्मजिया लेबा आयु वर्ष ने हिसाबमा चाहिँ 1500 वर्ष यो 15% निपान जे दिने मूर्ति रिउ प्याउ बुद्ध यो मूर्ति देखियो विभिन्न शिवा देखियो अथवा कर्णामय देखियो थुप्रै मूर्ति प्याउ होला जब प्याउ हुन्छ त अन गुरुको दिन्छ पञ्च पजार पूजा ताई मगला थुप्रै जपिन्दा भने स्वासिन टोटमा एटा दुनको बिया पञ्च पजार पूजा याना अले उही ठाउँ श्रद्धा अनुसार छुटु चराया मासु जपिन्दा मगला सुकामुलो नसेकिया साकी वा विवाह बाबा अझ खिपटक टुपिटक तुरैना वया तो खण्डो चिर बाबु चाहिँ छ हुने ना त गुरुजु बाबु त ढ्योसरटा होइन त होला तो सरदा पनि के अग्नि सरदा जीव जी तस्क सरदा जे युग गरीब में जिमा धनी में जिमा धनी ढगा अब चाहिँ मुला गरीब ढगा न सरदा मन्तला हो यो पे धनीसँग जिम हो मुला दुवै चाहिँ गएकी आ तो प्रमाण भी गिटा आइछ मुला गुमो अनुतम जुजो चाहिँ धानिया ट्योमरा अनु चाहिँ ओहो जुजे धानिया जिनो धानियाहरुका वो चाहिँ फनादगा अन चाहिँ तो भी वाजको मला आया भी तो सिना तो वाजको मला आया दान बियाला दीपंकर बुदान चाहिँ पहिला दान उइका अन्य ने के बिर मगला भिडा आइदै मगला अठे ठान तो जिसा छुडा या हो तो यको दत्तगा दुबिनसन चाहिँ सररी यही रिनो दिफे मको यको गरीब जलगा वहाँ सरदा मय रिनो दिमको सरदा पुजिना तो बाबु थियो गे आप देव न आ छौ मियो प्रमाण भी लुमिनी बियाउ सापि बिना ज्या हुँले लुमिनी चाहिँ नापा मूर्ति मरमला मूर्ति देख मसनला अन देखा तो मूर्ति त अन तेरो दुगा मूर्ति गा वही प्रमाण दगा नेपाल छु था मला धर्म जो था दगा उले छुए मूर्ति मर्नगा खाली तातो अब पत्ता तो अयोध्या दैगा अन लिबा पनसे वर्ष लिबा अले दिने मूर्ति देखसा होगा मूर्ति देखसा होसिने अले पूजा न यासे होला 50 पदार पूजा दगा स्वासिन टोन्टु भाइ तया छि भद्रयानी पूजा दै मायान पूजा दै वो पूजा किस्म पूजा से होला अन छे तमारु छौ जुला ठौ जी टुक्न या मेउडे जे उठ्न या थियो तमारु विकास या होला विकास या तो बापु या तो फ्लेयर गाडियो ठोय नौडियो प्रमाण मर्गा आ छिथो बाबु जरे बाले बना या जन्ने हजुर हम न्योले धन्यवाद हो आ थछि मूल बार छि गेल भरिया मु बार यो चिंचा भाइ त मने न तो अब के मध्य चिंचा भा मध्य न्यु अपवर्ड थे आ ठंडा खला मलिबले धर्म रियो राजनीतिक मुखका बोल ठंडा खले मले टाइम मागे जे सारा ने अपवर्ड बिहार गए की प्रमाण भास्कर ब्रह्म संस्कार का बागा मगला शंकर देव संस्कार पिंचवागा अपवर्ड थे बिहार त ब्रह्मटेशन देखा तो मगला अपवर्ड तस्का टन करते ना अब के आज देख मास्टर संभव मर्गा विभिन्न जात पिन्छ धर्म श्रद्धा डुबिन्छ जी हिन्दू श्रद्धा डुसा कसपछि देखला सो गुरुसिया श्रद्धा सब दौड बिहार देखियो देखा हुना हमारे देखा तो पति बिहार जुला अल अब के पूजा होला 50 पूजा का वनी स्वाभाविक जुलगा
आरो छिटो बाले चाहिँ mana बना चाहिँ खास तो घुम दियो त चाहिँ छ्याको परम्परा दु मूल जगह वो क्या कोना होना चाहिए बोर्ड ये स्वतंत्र माध्यात है वो अन चाहिँ यार सर्वसंग चाहिँ जिम क्या तुम जासु सर्वसंग रहेगा बेटा सर्वसंग ये जिन अनेमा का सर्वसंग जिम क्या वो जेता जोना उनमा थो जिम जतला जोना उनमा अनि या म नित्य कर्म ढकमा या मा अझ पनि देख्दा आफू चाहिँ चिन्चाबा चाहिँ चिन्चाबाले चाहिँ किपली छौ न हजुर ल किपली अले आफू हजुर चबा निथाला तपाउ जुनले अन्तै छियाइले अनि लागि नपान्छे छैन प्लासले सम्भव मरो तलाव के बादुनु सम्भव मरो मोर्छने दवाई ना धर्म की जिम्मेदार का दवाले सुना अनि चाहिँ इंसान होइन खान सिकिलुङ्गीका अनि इंसान चाहिँ गयो के पा नानी निमो नानी अनि फ्याट्ने का अनि अनेक के आउँछ खाना बनाइ नानीले यो कोही कसो भएर छ त तो बापू चाहिँ यहाँ आउँछ तो मलाई माइ छिटो चाहिँ यहाँ गयो अनुभव चाहिँ आउँछ तो बापू जाले भया तो बापू जो एकदम न्याय पिस नगो तो बापू जो बने मा तो गाई जो दिने जा बने मा आ ठाउँ चाहिँ छिटो बापू चाहिँ यहाँ आउँछ तो मलाई छिटो चाहिँ नि तो बापू ले चाहिँ चाहिँ गयो अनुभव चाहिँ आउँछ तो अनुभव लाग्छ न्याय पिस नाच न यो मनाउट न यो दोजला न्याय पिस नाच का एकदम नपन झाडी तुन कि थोय पहिलो पटक न नप देर चाहिँ उनका पासले बान काई बैल न काई नप ठाउँ दिने अन्त छिटो बापू चाहिँ छ्या पनि ना त तो बाले ठाउँ यो धर्म यामा जान उना चाहिँ जजलपा छिटो थुक ज्याजले लस्कुसु अन्त बापू चाहिँ छायादिएको त गथे अनुभव ज्याचङ छिटो नेसका जी बा बैरियो मला नंगा सेम जे बा पुजाउने त्यो पिङो ज्याख बुड्ढा सम्बन्धी मला ओके ओके लागि हो या तनका अन्त आज चाहिँ नापन नबना दिथुन कि थो पहिलो पटक थका हुन न नाप टन दना एक वर्ष टन दना कोचाका बापु जसका न हुन न अन्त बापु चाहिँ छ्या हुने ना त ख जी बा रे हो गेरा म सिके लागि मलाई नंकी मजो बाबा रे छि मु नापानी से चले जाचौ छिठो अछि जाचौ लागि अके मनन किटन न ख बाबा म सिपिन त म सिके लागि न खलाबलाई ना यो के कसो भ्याडे छि त धन्यवाद
थगो छेनेवा बौद्ध मार्गितेगु संस्कृति न ख थजागु मुवंगु संस्कृति लेंका तेगुको त सदाय नाचनेमा थथे थौया भिंगु दिनस थन पद्मावती महाविहार्य प्राङ्गणे बाहापूजाया आयोजना जोगुदु थथे बाहापूजा न्याकीगु थैगु गुलिसिया चिभा अथवा चैत्य निसोना न्याकीसा गुलिसिया थ सोइच्छा न न्याकी आधा छ छित थुगु बाहापूजाया लुकेनिगु जुई छिपिथन पद्मावती महाविहार बिहार सुधार समितिया उपाध्यक्ष निम्री साक्य जु नाप खनाबला यातेना वेक छिपे नाप दि जजल पदाई सुबे दाइ आ सुधार साथो छि बाबु जन याके दै नातले थोसाइन छि छ्यान याके नातो ख अले मन बाबु जायो खास अर्थ चाहिँ सुख कतकले नापाला ठौयको पवित्रको ठौ धल्यायरका दिनको छि गोलालरमे उपलक्ष्य जना याचंगो मध्य न तस्का पवित्र दिनका ठौ यो दिनसँग लुमंगाको ठोथे बाबुले बारे चाहिँ खनबल या खौले नेपाल च्यानल दैको सुबाय ब्याचना ठोतै छौ छियो परापूर्व कालन चाहिँ ये छौ छिगु नेवा धर्म नेवा जाटे नेवा त दैपि चाहिँ हरेक चाहिँ छौ धर्मानुसारी जीवन धर्म बिना चाहिँ चुने मुखपि धर्म संस्कारी ज्याए छियो जीवन पद्धति ध्याना छौ पनि समाजका वो कारण यना चाहिँ छिगु परापूर्व कालमा प्राचीन ठोज्या तस्का महत्त्वपूर्ण ठौए दिने चाहिँ छा बापु दिन नाटौ ढाबले चाहिँ यद्यपि बापु त यो ढाबले यासा ज्यू हरेक 360 दिन यासा ज्यू तर ठौयो दिने चाहिँ या बापु यो अर्थ तस्का दुका ओके मुख्य अर्थले छि दिवंगत पितृ छि दिवंगत ज्या बिजापि दिवंगत ज्या वपि सकल छियो चाहिँ उद्धार जुइमा रे काम नै नाना ठौ बापु यहीका ठौ बापु अर्थ तो गुण धर्म छिस विशेषना चाहिँ अनिकाल विभिन्न आपत्ति तो सामाजिक विकृति तो प्रकृति विकृति विभिन्न चाहिँ आपत्ति जियो चाहिँ तो समय ज्या चाहिँ सकसिया चाहिँ थजौ भेतरे जिमा घाना छिस तो बापु नाटो चाहिँ विशेषना साक्य वज्राचार्य पिनसँग समुदायले दुने तो गो चाहिँ बजरियान दर्शने गन्धर्व कुर्तीको आवाज बि देव ठो बालै गोको आवाज देव पिन्ता चाहिँ बापु या यो महत्त्व अझ अलगै ढुका ठुकठन छिसन दैनिक रूपमा आस्ते ना होया चनको ठुको चाहिँ बाले यो चाहिँ को आवाज पिन्ता ठौयो दिनसँग बापु या चलन आफान चाहिँ ढुके ढुका गए अर्थ ठौयो दिन अझ धल्या यो अर्थ तो अभ्रंश ज्या हुना छौ ठोतै छिसन निनते कठ ठु कठ यमराज धर्मियो ल्या चाहिँ दिन धर्मै ल्याका यो दिन एजा ढल्यारका अभ्रंश या हुँ त्यता छिसन ढल्या हिटी चाहिँ दर्शन या भने थ दिवंगत जो पिन त तर या हो त्यो ठु किस्म न महत्व न ठु बापु त ठौ यो दिन सन या काटो थरे छिसन चाहिँ फिका त जुन चाहिँ छिस अथो पद्मावती महाविहारसँग ठो बाबु जन थौ जुले निसा थो नापन जुइ ढुंगल कि थौ चाहिँ थो पहिलो पटक ख मको ठोल आयोको पटक जुयाजन नको ख थन विशेषना श्रद्धा डुपी धर्मचित्त दया चाहिँ थ चिवा स्थापना विभिन्न बाले चाहिँ तटरौँ चाहिँ धर्म कार्य या सम्पन्न जीवले स्थापना या ढुङ्गा थजो बापुज न्याक्यो चलन्दो थरे बापुज न्याको अर्थ चाहिँ ठुगो चाहिँ धर्म कार्यले धर्म स्थापना यानु यामपट्टि त्यो दातै चाहिँ छ सम्मानपूर्वक टोल बाले थरे चाहिँ उत्साहजनक बाजा गाजा तया सकल टोल बासी पनि सहभागी दिया चाहिँ
थरे बापुजा चाहिँ न्याक्यो चलो नापान चाहिँ ढोका नापन जुइदिएको का ठाउँ विशेषना जिमिथन पद्मावती महाविहार ठप्पा आज वे कहे चाहिँ धर्मचित्त उत्पत्ति दिया चाहिँ वे कहना निजी धर्म डानिएना इच्छा नाठु बापुजा न्याक्यो आह्वान या कथ जिबी ठाउँ डको टोलबासी पि दाफा भजन धा बाजन चाहिँ क्या महिला त सकल चाहिँ टोलबासी पि इस्तमिस्त पि मुना ठुको बापुजा सरिक दिया चाहिँ नगर परिक्रमा याना तो बापुजा चिसदी ठाउँ न्याकोले जिबी सहभागी जुइदिनु पर्यो हामी छौँ चाहिँ साठो छि बापु जर यो चिबा चैत्य निस्वना न न्याके त्या ताइनेछ अले मेउ आछु उपलक्ष्य न न्याके चाहिँ जिउ न्याक्युले थयो सरटा कथा झ्याउले न्याको साँजिलो विशेष ना चैत्य स्थापना याबले या ढुङ्का चैत्य स्थापना यहाँ नगयो जानकारी चैत्य स्थापना यहाँ नगयो चाहिँ छौ चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ न्याकन त चिन्याबारी मु बाले मु चैत्य बारी अल्ठे मु बारी अल्ठे सर्वसँग यो बाजल प्रत्येक साक्य बजाचार्य पनि ठाउँ सर्वसँग यो अन्ध्रे लाना चाउँदैका वो सर्वसँग मु बारे ठठौ मु बाडे आछ नि वो मु बाले चाहिँ जिमसँग मेउ छ ठजो चैत्य थाप्न याना ठजो छौ चैत्य थन धन डटर यो खन जानकारी बियो लागिन ठटे चाहिँ बाबापट्टि गाउँ वना या उनीपट्टि चलन चाहिँ या जुया चाउँजल काठ आ छिथो बापुजा चाहिँ मना विशेष नाथो छु बाचा थाना चाहिँ बन्यो याइ ठुकेला खास नादे विशेष ना छि तो नेवा छियो बजार साके बजाचारी हके चाहिँ ढा बजाए ख मुखला ढा बजाए चाहिँ प्रमुख बाजाई रूपे चाहिँ ठिटा चाहिँ थाना चाहिँ थे नगर परिक्रमा याना शोभा मान्यना छौ सांस्कृतिक रूपमा न बाजागाजा रियो सांस्कृतिक पछि यो कन्तल उ कथा चाहिँ तर मुख्य साके बजाचारी पनि लिडिङ बाजा रियो ढा बजाए ख आथो चाहिँ ठाउँ चाहिँ खास बापुजा चाहिँ मलाई श्रद्धालु पिन्यो चाहिने सहभागिता चाहिँ नि गुली दैथे छ छिसोले ठो चाहिँ ठो विशेष ना छ निजी छौठो पूजा जो कारण यिना चाहिँ ठिकै सीमित डु यदि सार्वजनिक रूपमा टोलवासी टोलले चाहिँ आयोजना जीवले थियो असीमित सहभागिता दै यो 10,000 न सहभागिता दै तर ठाउँ यो ठो जिमो चाहिँ पद्मावती महाविहार ठो ठाउँ बापुजा आयोजन ज्याचौँपट्टि चाहिँ विशेष ना जिमी हनिबामा ठपा आज पुष्पल आदि चाहिँ धर्मचित्त उत्पत्ति भएको निजी ठो पूजा याना बिजाउ ख ऊ कठा झिपी करिब ठाउँ कमसेकम 500 जना यो पनि सहभागिता टोलवासी विभिन्न छर छिमेकी टोलियाहरूले उली चाहिँ ठुके सहभागी जु चाहिँ जिर्यो जिमो अनुमानना खलबलाई नान्देल यो कोइको सुबाडु छि त नेपाल च्यानल तना यो सुबाडु ठदौ चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व जाउपट्टि बापुजा यो विषयले कया चाहिँ थुगो चाहिँ कार्यक्रम छु निर्माण ना चंगोटो ओके लागि न यो सुबाडु
आजिभी हानस खलबाला पाके बने आजिभी नापदि बाबराजा साक्केजु बेक चाहिँ नि श्रद्धे आज सानुकाई साक्केजु या काय भाजु ख आज जिभी बेक नापस ख खलबाला या जजलपा आथौ छिथो बापु चाहिँ ज्याजुले चाहिँ छपिन चाहिँ जेमा चनादिल छपिन त चाहिँ भयो अनुभव जुगा जेमा चन्दिला छोड ठाकु जुगा मला हरेक चीज चाहिँ मला ठौन चीज चाहिँ घण्टा लगाएछु बालकै अछि झुट्या छ मला जिन्यन लाउका लिउ कारनै ना लिउनि चाहिँ गरगारी मसु तर घण्टा लगाएछु छरानिता जी सोइ पला तस्कन झ्यापट्या छ बाला ठ्या छ मला ठठ्या चाहिँ दुने हमेशा यासन हमेशा अछि जुसन मुनटस ग्वालिना बिउसा तस्का बाला जुका थयो थच एकदम पुण्य यो झ्याख मलाई ठो बापु जरा याके त चाहिँ नि गुल्तक ठाकु गुल्तक अपो अब बापु चाहिँ याके त छोरा लास चिसन टक्सिबिसी नापा बाबापति छौ लेटर छ चिठी छ पत्र छ मलाई अनवना पत्र गाना आगुलिगुली चिस बालेजुको मक्की आ चिस आठो बाले बापु चाहिँ मतलब बाले कि त अब एक हप्ता हट छ मलाई ल उसको चयन मगट अले उकी ठासे आन चिचो निमन्त्रणा छ मलाई निमन्त्रण साथसाथै आन मेरो चाहिँ जस्तै ठाट छ जुठुल भागमा ठो भागमा अझमा 18 भागमा जो छौ कीर्तिपूर्व छौ चोबारी उनीको चाहिँ एडियामा पनि छ वो एड चाहिँ यतला 18 पुरजियो पनि छ जिठौ 18 भाग वो चाहिँ पुरै उतो चाहिँ अन लेटरलाई जिचो मप्टा तर भाग क्याटा चाहिँ छ जेमा चनेको चले चाहिँ छुछु भूमिका त पुवंकेमा भूमिका रहेले गुठन लास एक त ड्याले मला दोस्रो चाहिँ फुक्क चिजन ठिकमा आउने यका चाहिँ मगाक छिसको जी चाहिँ ठुके आसपास चाहिँ मिमी फिमनोटा जस्तै कि ठन कोली बासी मला बाजा मला अथवा ठा बाजा टिभी ज फुस्टन चाहिँ दुने आह्वान याना वो आह्वान याना चाहिँ दुने अलेटिनी फुक जी यका चाहिँ याना जी चीज मक इंसान आग ठाटा से चाहिँ चिता दुने ठै मजु एमजु द कम्प्लेन ल वया जुल कम्प्लेन वासन चाहिँ तो कम्प्लेन चाहिँ कुष्ट सुधारिया लगाटे चाहिँ यामा वो चाहिँ याना उनका लास सफल जी बालेका ले त बापु जरे जन आठो दक्षिया दुने चाहिँ मना छुसु दि चाहिँ नि जी उपयुक्त जोट बापु जन याके त चाहिँ चिसा ठौ ठ जुल चीज पूर्णी ठ जुल मगला अले वया लिपा यो चाहिँ छौ नरान ल छुराउ चाहिँ छौ न्यू डु चाहिँ यही 15 खल छुका मसु जिला लो मन त वो छ वोट फर ठोइ दिनका वो एकदम इम्पोर्टेन्स ढलेर गाटेपट्टि व छ न्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्स अन्त छिरो बापु चाहिँ खास त छुछु छ्याको या एले गो भाग चाहिँ थुमा भाग चाहिँ जम्मा 8 जो हिसाब अनुसार चाहिँ 28 भाग वो फुक न्यू गन न्यू क्याम आउडु गन सोंगु क्याम आउडु गन 8 जी छौ जग कासन गा अले जी ठन चाहिँ मंका डेर छौ डुली मंका डेर छौ एक्स्ट्रा क्याम मेथा मका जिथा कयका ल गनेर चाहिँ गनेडल माला गनेर ना 5 का कय छ ठवे चाहिँ पुल गनेर गुखा क्याम आउ पनि छ कया मंका डेर चाहिँ छौ माउ जी बा चाहिँ छौ मंका गुठिया थकले आजका एजुन ति मंका छौ कयका आठोसके त मन त छ्यामाउ चाहिँ खास छुछु ख बजेट थामा हजुर त छ्यामाउ चाहिँ छायाउने नि सामग्री त हजुर माने चाहिँ छोरा लास छु चाहिँ टुपी माला टुपी किपा टकै मागा टुपी किपा चक वासडु छ नेवाटे छ हला पलाटेपटी अझ ओछिन्डु केलाई अले अथे पञ्च व जी सामान जस्तै कि वा छ जोला अना केउ अना म्या जरा मुखला ठाकुर जम्मा चाहिँ संस्थान छायु चाहिँ 17 वटा ग्वालिया पिना जस्तै कि मिस फुच जोला बाजा जोला अनवना था बाजा जोला अले ठो जिसो दमे बाजा जोला अनवना ठो थन बिजापी ठो ल चजा ढाका बिजापी ठो दुने मिस फुच जोला अनवना ठन ल्याम फुच जोला युवा अले ठने पे गुठियार जोला स्थान जो पाखे मुरमुर धन्यवाद ओले खाना बोलाई नान्दिला युको सुबारु छिता जो पाखेन छिता छप्न त छपेका होला धन्यवाद नेवातेको संस्कृति व परम्परा अनुसार न्यानाजंगु थुगु बाहा पूजा आयोजना पद्मावती महाविहार्य श्रद्धेय आज सानुकै साके पाखे जुगु ख धर्मै मनको साम वेका आज सोक जंगु तुसान अतिहे सक्रिय रूपमा थुगु पूजा आयोजना याना बिजात गुकियाना धर्मै मन दुपी सकल श्रद्धालु पिनिन थुगु भव्य बाहा पूजा भोटी क्यागु अवसर प्राप्त जुल
आधा छ झिपी श्रद्धे आज सानकै साके जु नाप खनावाला याते नागुदो बसपोल झिपी नाप दि जोजलपा छित थुगो ज्याजुले लस्कुस दु छ पिने चाहिँ थो बाहा पूजा चाहिँ छुकै उपलक्ष्य याना बिजानु जितना थो गेरा छ जो गुण तरमे लागि सुसिया न्याउयासा जो धर्म छो या मार्गारियो हिसाब यानो कला आज दियोडी ठट्या छौ यानो नमरो जे छे कलस पुजेना फेसो आज मन खुसी याना ससले सदा यानो जेका थ आथके लागि चाहिँ पिंगो दिन मार्यो त कि मको थोय दिन कुनो यासा जिउ त हैन दु तो थोट जे धनल्यार गारा टाइ मगला धनल्यार याते तोसिया धनल्यारी थुक्को छौली लाओली ना के उडान बि उठ्ने फुक छौलिन जो लाउने ना आ थोट ठौया या मार्गारे खजोला ओगे थे नि ठौइ दिने यानोगा आ तो बापुजा थो चिबा चैतन्य सना न यही धाइनेला चिबा त्यान यही तो तरमा थो त्यान यही होगा आज थन तेरा ठाना मोरो एजुलेन जी छे कलस पुजिना यानोगा छपिन छथले पब्बे बापुजा आयोजना इना बिजा त थुके चाहिने ग्वाले ना दिपिन त चाहिँ सुभा बिउ दस चाहिँ बिया दिसा जे ग्वाले ना तो बिया गुठार त जे बाजै खरेपि गुठार त थुन्या सना जिम गुसना उठियो त छोडो ओगे चौटर चाहिँ जवान दोका आला आठ बाजन टाइपि मेपि थबे जो पिन्डो इमटा नाची छ छ आछि त आठ अछि चाहिँ तालो ने छु आ ओगे जिस आठ निसिरेका छेना न पूजा मनो दनि छेना स्वभाव त्या गुरु पिण्ड बुवा पिण्ड इमटा पूजा ठरेन चुन दान या बिमानी दनि अला अन्नटन सिरेका न पेना बिचारिना त्यो आछिसा गुट्या त न सदा त्यो नाम सन्ति खलरियो दो मगला ज्ञान मल खल दो अला त मिस पूजा त गरे दो टोल टोले पि मिस पूजा त छ सदा ग्वाल के दो मगला इंटा धन्यवाद बियो खलवाला इनादिला युक्को सुबाडो छित धन्यवाद बेक सधैँ आज हातमा लिपा न थजागो फिङ्गु धार्मिक जाजो त यहाँका इनके फेमा ताइगो मन तु नाचना नाप नाप बेकया पिङ उसा व दीर्घायु न काम नाइ नाचना सोहे दिल जाजो नेवा मसिका थौए थुगो जाजो सजिमिस नेवा बौद्ध मार्गितेगु छगो बिस्क कथाया संस्कृति नेवयागु जुल थुगु ज्याझ नेवा मसिका छित कथे ताल अथे थुगु ज्याझ छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले रिपिट टेलिका शुक्रबार निनेश निताइले वाहक प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले दिस सोम्या झिगु नेपा च्यानल स स्यादी फै छुन कथाया छाता सुझावे नीति सापु त्यादि त इनाप्यासे नाप थजागु फिंगु ज्याझ त हाक्न लिपा न केनेगु जुइदासे थौए थुगु ज्याझ स जी अनुसार नाप क्यामेरा पर्सन गुना साके जुया त न युकु सुभाव्युसे थौया थुगु ज्याजो छ बाया भनेको उज फनाचना झिगु नेपा च्यानल निरन्तर स्वास्थ्य दिस शुभ